Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ulang sekali lagi, langsung lagi Pak. Tadi pagi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Juri yang kita percaya hari ini untuk menilai bacaan daripada anak-anak kita. Mudah-mudahan alladzina hum fi salatihim khashi'un. Walladzina hum 'anil lagwi